তিনি सोंमुं फाइमानो क्वेश्चन खाइजागैमानो जों प्रश्न खाइजागैमानो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरामथा एलाइज गवर्नमेंट तंगो त्रिपुरा स्टेट तांगबागै तिनी त्रिपुरामथा रैली खायै बीसी इलेक्शन खाइदी तांगबागै तिनी 125th amendment bill pass खाइदी तांगबागै तिनी त्रिपुरा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खाइदी हनी सान लाइना नांग तंखा बरम सरकार तंखेबा बरम ताबो खाइमान खाबले गे बरक तांनि बागै तिनी साननानै नांग तंखा अबनतियै गोबांमा चिनि त्रिपुरासा लोकरगनि बाखावनो सोंमुं जिज्ञासा क्वेश्चन दङैमानो अबननो आं रुगै किसा कक थाइसा थाइनै चिनि तिनिनो अ ब्लॉक डेपुटेशन ताई कोथुमुंगो कॉगनार ने ताको तेबो खुक्सो के जोता फाइमानजा फाइनाइ चिनी लीडर्स वॉरियर्स टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ जोतननो अनि सागबाय थांनायावै त्रिपुरामथानियावै एडिसि हाफांनि बखाक्तियावै जत नरंनो खाफांनि हामजागमा चिबायते खुलुमुंगिया फारो ताको तेबो खुक्सो बीसी इलेक्शन न सावसान ओ बीसी इलेक्शन त्रिपुरा हास्टेव जों 2021 त्रिपुरा मथा फाइमानि परे जों गोबांमा बीसी इलेक्शन खाइदिनो जों ताबो बुसानि फायो जिनो अ सानमुंनो जों याकारियाखौ तिनिबो जों बीसी इलेक्शन नि बागै दाक्ति खाइदिनो जों तिनिबो सान फायो जों बीजेपी रंगनो कोइनाय नरग हायनो बीसी इलेक्शन खाइदिनि सान फाइदोन ब्लॉक डेपुटेशन खाइदोन ए चीफ मिनिस्टर नि थानि डेपुटेशन रथोन उस कांगो बुचुं 6 तारिख स्टेट इलेक्शन कमिशन नि थानि थांगै ओ मिजोराम नि फाइनाय ब्रु शरणार्थी ब्रु रियांग रक बाबो सेटलमेंट नंनाय रक 13 ता ब्रु सेटलमेंट नि बरक न बरक गताबो त्रिपुरानि नागरिक फाइगा बरक नबो कताल खे 13 ता बीसी जों अलरेडी एडीसी बरक न एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन बरक न बीसी खागे इबो बीसी अबो बीसी अबो बीसी 13 सत्ता बीसी खागे बरनो प्रपोजल रहका इंक्लूडिंग जिनि सारा त्रिपुरा जे जागो बीसी कताल खाइने नंगो आबोनि बाहायनो खागे जों प्रपोजल रहका वेरेस आं साना नायबाके तिनी आशोक बसरंखा 2014 नि सिमी और बीजेपी रो बाहायनो बीसी इलेक्शन खाइदि नि सान फायाखौ आईपीएफ ति रो बाहायनो बीजेपी इलेक्शन खाइदि नि जों सानलाय मेने नुरियाङै दङ तामुनि बागै बरो बीसी इलेक्शन खाइनो मुजु जायगा जों पलिटिकली बो जों फाइट खायो जों तिनी पलिटिकली फाइट खायमाने बागैनो तिनी ब्लॉक डेपुटेशन जों रिफायो ताखौ तेबोखौ चिनि सानमुंनो जों कम्प्रोमाइज खाया बीसी इलेक्शन खाइदि तिनी चिनि स्लोगान बनो खना खना जुदि न खाया हंगे हाई कोर्ट नि ऑर्डर दङो 31 डिसेम्बर नि बीसिङो बीसी इलेक्शन प्रोसेस should be complete by the state election commission. State election commissioner Sajaka, you have to complete the election process within the 31st December of this 2024. 2024 net 31 December ni bisingo narok boot complete khayoi boot result ruoi member chairman BSC chairman charinani samung ma khaipainai high court ni odage jak tongo जों ओ 31 डिसेम्बर जरा नासिंनाय आबोनि बागै जों दिनै ब्लॉक डेपुटेशन रिफायो ताखौ तेबोखौ संनो र क्लियर अंदि ओ हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट नि दागेमुं हाफां मोदमाने मानिया जों आबो नासिंगि दं आबोनि बागै जों दिनै अल जागाव डेपुटेशन रिफायो ताखौ तेबोखौ जों मियाबुचिनि एडिसिओ स्टेट इलेक्शन कमिशन नि बरक खायो जों बाय मालाय फायगा मीटिंग खायगा आरो जोंनो ईवीएम कताल ईवीएम फायमेनाव ईवीएम रोनि कमिशन खायै कताल ईवीएम रोनि प्रोसेस
boni put bahije rezakna abro chando phonok bege chung khakao dakti no chini o BC election khaijak thun BC election khaiyabai Tiprasaro tabuk kamiam chani lukaro regani samung kahamge maya samung humung kuroi Gabangma development samung 15 finance commission ni rang phaya gabangma samung rok chung execution khaime yang tong implement khaime yang tong kaje asuk bo soromoi 4-5 bo soromoi sini BC election yani expiry yang thangmani bagai chung panchayat election angkha puro porishod angkha nogor panchayat angkha puro nini corporation angkha chini ADC ne ke khiklai tani jaka this is one of the discrimination chung 31 December porjonto chung nasin laine as per the order of the honorable high court ni judgment chung nasingi tongnai takokte bokosong number 2 angkha chini 125th amendment bill 125th amendment bill tado 125th amendment bill obongkha chini ADC tabok je ADC tongmani Tripura Tribal Areas Autonomous District Council TTAADC obo Bharat Sangbidan ni special kaisa amendment khaiborno special power mani special autonomy body chonori mani obo Asamo chini se sekang no mankha Assam reorganization khaye age Assam Mizoram bo Assam tongmani Meghalaya bo Assam tongmani obahai khaye Assam reorganization borok Meghalaya rajya sani sekang Assam rajya sani sekang no borok district council already manjak mane chini Tripura o kaisa chini TTADC Mizoram o kaitham Assam o kaitham Meghalaya kaitham 10টা council 10টা ADC chung o ain manmani autonomy manmani o power manmani o 6 schedule manmani abo 45 47 বছর 48 বছর kacham power ngi thangka abani ain kacham ngi thangka o ain bai 6 schedule ni ain bai chini hani odhikar chung maya land right chung kahamge odhikar maya o 6 schedule ni provision bai chini economic right chung maya ngi tongo o 6 schedule ni provision bai chini constitutional right maya ngi tongo chini o 6 schedule ni right by chini overall development chung khaima yang autonomy makha autonomous ne hinphano really we are not enjoying autonomous chung chini hano chini Tripura rang chung has land chung allotment si khairi maya chini thani direct farm thaimani sikroi chini thani chung nini constitutional power sikroi ngake bahike chini autonomy angkha aboni bagino o sarkar lo tabo kendra o je tong nai sarkar BJP sarkar 2019 BC ni June maso rajya sabha kaise bill tubukha 125th amendment bill noi a bilo Tripura chini north east ni 10টা je council tongo Lai Mara Chakma Garo Jaintia Khasi Dima Hasao BTC tai chini ADC oborogno tebo empower khaini bagai tebo power ni bagai tebo borogno direct rang land ni power constitutional power tebo ADC ni seat bangri nani tebo customary law enhancement khai power khaini abani bagi je bill to bujak mani 2019 tu mane abo tabo khano rajya sabha thujak a file ka sai tongo chung chini samung dakti no o 125th amendment bill na pass khai ge Tripura sarok ni ha narsung rokha khai manai chini mam thai rokha khai manai chini TTADC bisingo chung university khai manai NIT khai manai super specialty hospital khai manai
sini addition bisingo DG level of IG level of the police ni procession ni khomota sini thani tongnai o mongia kami thana ni police rok sini addition ni Home Department ni amdara tongnai chung police recruitment khai manai sini jotto tabok je 23 line department tong addition bo boni fan phainai shakti phainai fan phainai direct fan phainai apni bagino chung 125th amendment bill dakti pass khainen bagi o winter session pass khainen bagi sanlaimanin bagi tini o deputation takuk te pokuson lastly hingi chini Tripura accord narok nukhna chini home minister of India Amit Shah ji bai Maharaja ni kaise ek chukti kha kaise kagoj soi likha April mas ni 4 तारीख वो गोसेगा भारत सरकार गोसेगा yes the agreement has been signed agreement khaya khachini Tripura by Maharaja by Tripura ni Tripura saroni sanmongotiye arani ni economic development political development land right education hai khaye joto hamkhrai ni bagai chung Tripura motha bai Tripura sani Tripura sarwai chini ekodong kha chung borok no renai chung borok bai achogoi kok salainai abro go semani hinke land right political right economic education social right social empowerment nui sapano busuk jati rinai abo usuk kusukda usuk haseda usuk kusuda abani kaisa parameters ngai implementation parameters of the component of the implementation o component tamong nai land right hike chung land right chini bolong hana patari manani chinti prasarogno ane tabok o jagate ane hini ane bumabu phabusi puchu song jaga nai tonga abono nini bumungo khalainani eke abone adhikar nono chungri manani a khomota manna nangnai tabok thangnai bamfront sarkar ni jaro kaisa land allotment ni niyom khai galang thangmani norok bachudo chajak ya baksa sisiana ani buchui ani chusu ani baba song jaga chunglo ni galang thangmani nok bida kaisa se 5 kani nok bida kaisa se 10 kani bida bera dunga ani nok bida abose afurni sarkar tamo saka khoroksa borok ni bumungoi 3 gonda si jaga manai abani baratai miya engke nini bupani ni bucu nono jaga kalang thangman tu tong nable kheto tongo hatai tongo bil tongo nok thai tongo ani baba dile 20-25 kani to eka tabo chung khorok tham chalarok tongo khorok tham bagla eke 20-25 kani jono busong nai jono 7 kani 2 gonda 3 gonda simana eke o baki ha boro thangnai o baki ha no hke ayam nani phane rono nai e oba haike chokram to khai chin o land allotment TLLR act to chongo samamik lang thangma bai tabuk chung jala khlaija thang nai ni nung pas kani jaga allotment mo mano tabuk thangle norok settlement thang rai de mo man khlai rijak lang o ain ni bagai o ain no ma subai nai ani bucu je jari lang tham aba ani bumong nang nai aba boni basaro ni bumong nang nai abani bagni chile land right nango o land right ni parameter chin Tripura accord unna nangai rang wahine chini jeman Dima Hasao china high council baranara direct kendra sarkar sairo Dima Hasao ne bagai 5 koটি rang আর Dima Hasao ne rang রাজ্য সরকার না গই খাতি হই 1 বছর পরে রহনাই 2 বছর পরে রহনাই 6 মাস পরে ne রহনাই নি খাতি তনি মিয়া jodino 1 mas ni kabang jodi orang no rohoya kai ton khake edisino busograng ni aboni bazar rate onusare sud soho asol soho edisino ma rohanai aboni bagino direct fan direct rang kendrine hoje china ro phainani nangnai am ta sing samane police proshashan
চিনি এডিসি আমসায়ংখা ত্রিপুরা হাসতে ও 168% হা অংখা এডিসি 120% চিনি এডিসি হা ও মন্তা র থাকা বাচি অসুচি হা তংখবলেনি বনি বুকুং রং বনি চিনি বাখান সলে বড় রং হা বাকাও মাসি তংখবলে হাই হিমবাই মানে তংনা মুজুরাবেন ফাইনা মুজুরাবেন ইয়াকারে বিনা যাব নিনা হাপং হাতাই চংআবো খুব খাইদে চা লাই ফাঙ্কাইদে চা মায়ুং কতং লেরিদে চা যে সাকোনা হানামা খাতিনেবলে আবন মগে টিপ্রায় কত প্যারামিটার সিংনাও আবন ওই পুলিশ প্রশাসন পুলিশ মানে আইজি লেভেল অবধি চিনি এডিসি প্রশাসন ইয়াগো অটোনোমাস যেহেতু ক্ষমতা 120 নিনি টিপ্রায় 11 রিনানি বাগৈ जों अबरक चिनि दङ चिनि हदा चिनि मताय चिनि गोबां मानिर चिनि आरो दाजाक एडिसिनि बिसिङा नानि काइसापानो कलेज एडिसिनि बिसिङा करै तो तंग काइसापानो कलेज एडिसिनि बिसिङा करै योग यानि से गंजासारा कासे खाइमारु आबो गंजासाराले बेबाक से एडिसिबा खासिया मंगल खाइमासा से एडिसि बिसिङा आरि बिसि खाइरु चिन एडिसि बिसिङसि खालायदि आबो खाइसिया मंगल अबायके जोंनिफ्राय हस्पिटाल कतार चिन थानि करै यूनिवर्सिटी करै चिनि थानि ताबो चिनि अति प्राय करद 125th amendment बिल खाके जों यूनिवर्सिटी खाइमाननाय चेरेल तो तेबोर काहाम काहाम लेखा परा खाइरि माननाय आबनि बागैनो जों दाक्ति दाक्ति ति प्राय कर न बाहिनो सक्सेस खाइनायनि बागै इमप्लिमेन्ट खाइनायनि बागै दिनै जों थ्रु चिनि भिडिअ साहेबनि थानै आफारिनि लेखा बनि याकनै खाइ अमो जों हास्तेनि हास्तेफा कगबर गायखे बनो हनो गवर्नर अफ त्रिपुरा बरंगाना इंद्र सेना रेड्डी नाल्लु बनि थानै जों चिनिओ मेमोरेंडम रहका ओ काय थाम सानमंसाने आबागै नरक तिनि आरो सातुं गुतुङा हाचाल जिनिबा मंगिया कामिबा गोबां हासुग्रनि फेबिका माइ रालायमनि दाबो जरा माइ रालायो कुनु कामियो खबर माखा थैलायबो तंबायो थैलाय थांलायबो तंबायो के अबनि बागै गोबां बर' खाइमाले तफानो जों बिप्रामो था तंखो जबा खाइनाय बदल तंखो थिनांगो जों बायकेनो जबा खाइ थांनाय अबायकेनो बुबाग्राना फानलि थांनाय बुबाग्रा आयुलथन तिप्रामो था आयुलथन सिनि काइथाम सानमं दाक्ति दाक्तिनो मांथन जतन हामबाय खुलुमबाय